Oduševljenje i ovacije publike doživio je specijalni gost iznenađenja i zvijezda večeri, vaterpolista Nikola Janović, koji se našao u ulozi manekena. On je za našu televiziju kazao da se rado odazvao pozivu prijatelja da mu privatno više odgovara sportski tip odjeće. Slabije nosio odijela, kad mora njegov izbor je definitivno palzileri.